hay mà Kumar Vanlalzuata kan ini alak saktu se haus alak pu te haus so Chawlhhmun ni ran van mel ve ani so an mel te so atra se su nom le mai so Kohhran hui chia tên nia Chawlhhmun ni ran ni so alak saktu hi ete abula ding so Duhoma bulading nulian deu nu ti takte ti mai PLC ni so tiro in comment tak te comment alim plak viau thi na hei Tuivamit Kohhran Bial Khawmpui kan mang me kan ni Duhoma pula son PLC an ding deu kira ani san le mas ni bansak le bantangan ditan Ulai Chhun Hela hianin veng tukar dinga hela hian CM car ni Tuivamit hi parking an nei thang reng khop mai than lalak pui reng aso an parking hi anang lokina mi vlog lai hey in Khawmpui na po Chawlhhmun non nu hawen tha lak pui le hey hang hi asar kan tiang chi kha an nia an bet hi mizo tongin an tia viltu an bet a son viltu ti an tlar ani a thakop mai Tuivamit thalai te an nia vading vele ru le a man to a chak dewa an ding ta nè ilak pui to em han lak pui mai an ni khi nu hawan niang nga refreshment hawan nia refreshment hawan kha lak pui le do na ni ta sang lama hianin an lo photo booth ta hian thla lo la vut boka chu tiang chu ni ke khian refreshment boi pui tu te thla la pui le a voin chu in Khawmpui animina tangkhan upalal du ama in Khawmpui surin aronin pelolo tiang hian
Tia hian kapi bech ka a leling in om kapi bech hi a leling in oma ki hersela I bech ka poya tivak lo hei than lak puzu ta than lak pui don ni tu la hian an lung leng le ni kan ne na om ta che khuat lai don ta an tia ni hang ho hi Chawlhhmun not nu ho wan nia thalak hi an lom ve thei mai hei an ni ho khi asar mei che ho ka Tuivamit nu la ho an nia thalak pui ve le thalak pui na sa hle mai hemi vil tu ti hi mo vil tu ti ro asar ti ang khani mai ta nga chu mun danga hian an ti to em in sia em vil tu ti hi English kimani sinot khanin I athei chuanin mizo tungin kimi mi theisen ti wang khanin asar ti kha vil tu tin kan kha ka athat chu mizo tung Kohhranin amoi hnai zo kan ti wangin kan kha hei hi nangma ni hemi Tuivamit chawina mi lati ang kala ka hiat voi khatna ani ri ani ka hiat voi khatna nia kan ka pu ti chuan vil tu ti kha chu Kohhran dangin an ti om kala shimi alo ani tak chu ole anal khop mai nimin khan ka muamo nal ka ti khop mai midang pon an ti chozel tura nga yang Tuivamit hian Kohhran hian nakin dewa chuan presbytery te po kan thleng ve thei tura kan ngai an tia chuan hian sa chozela hei hall te parking hi nakina phei chuan heti lo deuh te po hian an la siam thei te po na rin oma hei tu na hian iti hi anita tin biagin hnunga son fil lian tak mai a om dona an biagin len zong taka hi chu ka sol thei mai lawa lian vak chu ni lawa lian vak chu ni lo mai ro chu nakina te presbytery la thleng thei don ta se parking hi hemi nung biagin hnunga hian fil lian tak mai kha a omani an roman meka amar chu parking atan hian an rem tiangim tiro chu thusan lo ni ra se presbytery thleng don ta se parking atan lo phal ta se hi a rem chang don ani bia in rim phim hi chon an thleng zo tho tura chon kan nga ya tun din huna chon la thleng zo lo deuh ma se nakina tual upa enga khanin tual upa pu eng kluang khanin kan la thleng veng chu a ti tlat ma chu ania hi an biak in len zong tu ni ta hi sacrament buat sai me ka chu nu sacrament tu ra an buat sai me hi len zong tu ni ta mar chu hi gallery nakila chun khi lai achung lam tiang bor a hin gallery chu la om thei tho tur chu nia he kan chung zon po hi gallery tle ma zong chu ati thei mayangim ti te kan mai to a
chu